Breaking news. Umunyamakuru namba moja, umunyamakuru ukomeye cyane hano muri uru Rwanda bita Kazungu Karaveri Mufore ngo yerekeje breaking news. Fine FM tayari kaba yamaze kumurukirita. Guhera kuwa mbere Kazungu Kireva muramubona neza mu myambaro myiza cyane, murabizi ko akunda kwambara ikota akagira gutakambara, muzamubona rero mu isura nshya kuri Fine FM. Guhera kuwa mbere Kazungu Kireva tayari. Ndashimira ubuyobozi bwa Fine FM. Mwakoze akazi gakomeye cyane, mwakoze akazi k'intangarugero, mwakoze akazi nakwambia. Ndabashimiye. Kanshimire Samu Karenzi, umuyobozi wa radio. Uri umuntu w'umugabo wakoze byinshi, ukora byinshi, uzana benshi, wakonvense benshi baraza. Ariko uranyemeje sha mu bantu baguhaye inkejo bundi nanjye ndongera hiyanjye ndayishyiraho amaradiyo y'Ikigali arafunze karabaye. Tekereza Samu ari hariya, Kazungu na Regisi bicaye hariya mu kiganiro, yampaye inka data twataramye kawangira. Ibi ni ibiki tere? Amaradiyo arafunze na wambiye, amaradiyo arafunze. Amafaranga mugiye gukorera ni hatari. Abamamaza muri he? Ndababwiza ukuri dore aho kwamamaza ni hariya. Nkabagambira narababwiye. Kazungu aje ahantu ari safe, aje ahantu ashobora kwicara akavuga ati sawa, aje mu basini y'abagenzi be. Aje ahantu bazavuga bakabarura umupira bagashyira hariya, pièce pari pièce, niba ari urushinge n'urushinge. Aba ntibaca ku ruhande, ntibarya indimi. Fine FM Karenzi ndemeye, uranyemeje. Hari byinshi wakoraga n'ubundi ukanyemeza, ariko noneho uranyemeje. Samu Karenzi, amashina yawe ewan ndemeye.